Abrempong Anamom Tuo no yaba live sisi ane de yediem ene yetiasi na ne opanyini kase Nyankopɔn adaroma yensa aka no ansa na kan so na hye no say ODI Electronics ODI Electronics ena na daroma also ya senemi edi dwumadie enso ede abrewo ODI etonton home appliances na opay TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, heater, iron, ceiling fan, standing fan ni nyina no ODI Electronics ebi aye krado ewo na so ye na obanso a wonu bedi nkita ho koba mpose osika ne kura no enso a ODI want to tell him or abutre didwa ento no be yan hyehyɛ kama na timi so aboawo aduadefo amo oda ene ne nkrabatamu ya no nyina bosome kotoku mu nyina monka na monhye ne so se ODI ene nei wo supply home appliances ni nyina bi enti bomoden na ne din komo uyo aduadini so obema nice package a wanka se woni ebeje ho kama na timi aboa mu mienu enso enyina na chiri kwan enya yira kwan mepa cho oduani echemu achem aboabo aboabo mu no woni ne nyina ene butu sa dankro no enso so the number no betudwa enso ama wo so watimi afre na etimi enso aboa kama afi mame introduce yen guest yanya no oyo panyina wo so paye pa na oba chimam yanom so dia ni din agibabia opanyini oyo obi eba no dwadie nsemu a obehu no eba no nyame enso so adwuma mu a odi mu ntintimai pa eba so se enhyehyɛ bi ba o mani mu so a opanyini etimi so ekyɛ na adwene ema ye nyina etimi agyekere o manti opanyini no wonye sebi mpadu asɛwo enipa ketwa osom na yempre ye ho bebre sanse agro no eba yemfie opanyini yesa aka no no na kofa biode King of Grace Chapel Ghana ede ebaye na onu kroya se de medical aka no wa bie nyuma bebre ama bi enya bi ye adwadifo amo oda dwam bebre no munyina no ene ewose mode maso FM Ahenkan 93.3 FM na mutie sanse opanyini no mumu bebre na no sabi ono na amam ba bi a motie a mudi eye edwase Reverend F Nkansah Reverend Adaroma mamu adwode aba Ahenkan 93.3 FM so acho me joso Reverend Adaroma na pomai nyame adumu yede nyame ase ye ntanhia crime said this is the second time. Oh, okay. I'm to my home back. Me who about to cry with me. That's baba. There I am one say so kasa. It is Yura Udi Ahenkan and kasa. Okay. And wafa. The told be a chance animal say new di. Dinchira na bebre beba so. Amen. Ya da si bebre so. Ja ye de nyame adaroma ye chimi ehia bebre na bia na se de wo ka no. Onche ye su bebre. Ye da sen so se anwumre ye to yensa frɛ wo je pene na obaye san se ye di nkomo ni bebre na asie na akase be di pon ni mpuno na aye bibi kakra. Ye da si anwumre so pass ye to yensa frɛ wo je pene. Minsu da se pa. Na we de yenche hu bebre na ye be free yen komotwetwe no ase dwumadie no ye chirimu po nyina ne se ye de mo a sabi Onyankopɔn adaroma wonam so na wapigya mo na maduru baabi no ye mamo eka mo nsam bi ade kyerɛ ye ne se de be ya ye mabuna ye bai no ye so ye de betime aye adesua de anti dwumadie no ne chirimpo eno no na Reverend Mamimbisa se ka se Reverend F Nkansah na se Reverend Frank Nkansah we de ani die kwanso na obuo kwanso obebisa se woye hwana yo medase pa ni dikan no menna Nyankopɔn ase efise saa dwumadie we a mode ba ne nipa etie no eye mpanifo adwotwo wuro ena wo nso amode wo mabaso no eye nipa akese obi ti se apostle Kodwosafo no ni nipa aba no inti be busumini a em se wo frame se mebadwumadie so no na me bisa me ho questions bebre na yenso ye duru sa Abrempong for no level ana madru inti ubisa me ba opoku a em se opoku na me ye Abrempong so me bisa nkofo bebre inti mani aso
se matom safre me na mani age me da me Nyankopon ase se de chance e mribi no ene de adura say mobeto to ya no ma amansan etie ye na ye ka se wan ne Reverend Ahenkan Nkansah Reverend Ahenkan Nkansah efi achem asene ena mefi achem asene he ya asene abo asene he ya haya na mefi okay me fi abusua ye friend asona abusua ochia me ya wata a wanya ne ba bi ko na se ena mefi me papa wo me ye friend no Mr. DK Nkansah Daniel Kwabena Nkansah ena me ma me so de ya menu nana brofu dindi Alice Fusua omna ewo me inti se yebisa obi a friend no Reverend Ahenkan Nkansah asene he ya na mefi na Reverend ko school mu kakra ewura mu school mu amrabo kakra na ti say school no me papa ne me mama bo modern some de me school ase inti me ko asene Salvation Army and as a Salvation Primary School e wa asene satam na e wo baby a asene Salvation asoda ne si ho me ko wie primary school no and first so na we had the over middle school inti me ko Presby middle B school o ma eti mu asene nim sa school this is school ni na Salvation ebra na me wo class 3 na me obey 9 years kafra anti 9 years me papa ye very educated person na ote ngomase na so ye nya sa akwanya no ebi say ye ba no wi me maame nso maame ye menu awrade mfa ne kransi ono afum na okọ na ne otaye ne se okọ de me maame ne papa nyina fi me maame fi mu 1991 kafra me papa nso fi mu 1979 that time no na me wo fi be nwotwe konkron yes 8 to 9 years yeah na me papa fi me maame nso ene me papa wo nkwara dumiensa 13 ebi fifi nti ye brezo na ya be kan nwotwe na saa nipa we nyina egu me maame nko aso me maame nso afuom na okọ no kra nso no na according to history me maame bo maame no mo wo Kriadesu Krobi she honum baby me kasa ya me kaya me boso ateku nti ehono mu tuba di ha nti no ba no na asase a ye de yefu no ebi nhyele ni ho nti no me maame ahomache ena okwafuom ko hwehwe paya nom ne besen kote aban ene ade ansa na yenya kakra ma yen akọ school nti at the age of 9 years me free 7 by 9 years ye bani nyina no na yen so sabre ne so sori ahomache ekwato ye ko hwehwe bese na wo ba wa wo horo na ho ewo ekwem na je se wo ba ya wa hye watade in no mpaboa no hwe me na bo forma koduru form 3 form 3 no ansana me hye mpaboa no me first by day and I say by day kakra me call ya me boaboa no na me first mpaboa ye charity na me toy na charity no na ye mpaboa first mpaboa wo toy to share ye me hu say ma hye mpaboa me na sisi forma from obi o wa asane bi anim mpanifo wanyini de onum ni de ye kai me na sisi forma koduru form 3 na ye nkwala ye di noboa nti me niefu me ma me niefu ti du mi so a one man be a friend of Kwasi Nana jase hene o wasani ne brother na o ye o de say caterpillar engineer na no mu kukufu bi wo odane asenefo hye so nti ho na ye nya na ya kona jase nkwala ye nsa ekura sika mu de say me de me noboa ne kɔ ho na makodo o ma nam no mukɔ sa noboa ni bi me classroom kwa kusia ise o won cry ales a film ene o ma ne ka ho ena ye konti udo sa wi a na je se o musika ni nyina bedi wo ho nti
ebedu ana yesa wo de no ekom saa time no na sika na ye no is about 40 pesos. Yes. 40 pesos. Saa time na I think say 4,000 ana ne 40 pesos. Yeah, bibisa. Sika kitu e binti oji a we aka ni nyina bo ma say 1 cedi 20 pesos. Nti no na mbobo anu a me de eto me first mpabo achaluete. And I'm sure na chaluete no me di ni. Chaluete say ka bathroom but me de no eye me mpabo a eno na eso me bunti no me hye kakra na matwitwi ho won say ayi omo chaluete bi e frɛ no ayi akam last no kwase twi ho a line na da no ese mani pie nti me twi ho ensesem de be hye no na me de akɔtwetwere ba bi a me da no nti numiri mu ho a me pie no na makɔfa ahye Ewiziafo very interesting and come no afi na ya shas ye nduru ba bia Ahenkan 93.3 from Abrempong Anamom Tuo so na wasugusu a wutie no ka na hye no so se ne ye Ankasa ye de ye papa ye na jai bibia chim de hye konkon achim asene na papa yi ofri na Reverend F Nkansah ye King of Grace Chapel na ye no King of Grace Chapel Ghana on ye the founder na eduma so obi de adwadifo no mo na mbeka eno ye gusu by day no sa no na me ni the adwuma bia na me so but na me de me husem because me be hu se me fie ni bi nti wo se me yire me ho na bibia nti madam for ba ko ye frɛ no na ni dia me ba emsa sanefo no be na o ma wa kire de o nim ni nti no o be fa ne sa na ye frɛ no omonyo no na ne brother pam bag okumase nti mi ko school no okoji bi ba na ma no wo bag bi o mo de sell mo o ma ye Jerry ato ho e ma Jerry sata na fe na Jerry ba ti da na o branding no nti e fe no Jerry bag nti mi ko jibi na mi de akwachi asene odan ha na mi de bi ekọ mi ti mi fa form fi odan train kwan so sa akọ takurase mi nanti train kwan so sa akọ chima bag no ye ba na se ulole fe ye de anu afoka enye de anu wesimu ntem na sa time train ko nti na kwan no wo ma wo nipa nam so nti na ka me ka pa ka na ko sa area no papa bi ye friend papa dem papa no ongu ye yes o station be bia Mississippi dan oda so ho ono ne Bedford na run ho but se wo ka se wo kofo Bedford na wo ba wo commission de be ma ono iswa nti e wose me nante from odan train kwan na to takrase nti wo ba na da wo fi se ye ne de ya tokese de na wa mie wani afoka na wa bada enye no so na wo de twafom ni nyina na ye nante komene abrante ba ko wasene ye frɛ no jambo ai ne mame ante baby a wote no se wote ededu fie me ba chan efie na ye opposite no mame na o ye store no ye opposite baby a wote no ne ba pani ba ko ye frɛ no kujo ne na organ frɛ no jambo enti ye ne no na be kwa achima no nyina obusa mame na obeka nipa o yire ho se obeye biribi enti mu no na by day na mu edu anadwo a me ton cresin me chima cresin ha sa tam no na no ni adwuma we abamu a ewo ho e chima cresin etore bi ma me fiefo mba na wa ma me banche ne bode nti asene market na esi ho no ma ton ade ewo mu a afi asene dwa kese no du ba bi na me ma me ton nam nti bi won so enam no me na me kɔ boaboa odwanim ade a na kyerɛ sɛ me hunu mu ukoton ba wo de abrɛ ma me ma wo sei anyway we are sa ana ye de kɔ ye nim school ma anti school mu no me ma me ebe free mu 91 me papa so ni ho nti me sister penny aye friend no Kwasi Nkansah ono na o ma me ska eco school na ska no ma eco school no ayi da ho wa nya dwuma wunya nti me pon school that no primary school nti me pon school ese me ba achem da dwum ono tonkruma e wa chim da adwom nim sister Aglet ene sister Urajoanom ene binum ho no ma mani afi o manim enti no mu se me ba dwom me che me singlet ni na me na bobofom
na mikochima what they say Nkrumah Old Town camp Asane camp na adwen saade we de me refeed that be na me chima Nkrumah na ukọ Old Town public park na baby o my there background so abronsen bi wo ho fie bi sa me pese me specific me koto se omu di aduane bi na me hu bi da ase kokonte ayaka na o matwi moko na omuti kokonte na no de abomoko no na me hu no me bo from me emma ene nyina ade no we school no and the mpacho me radio so nyese me yi me ho aye nyame adom obie madwen mu a ngoma de na minim nti me nya scholarship be me ensa nya bi wo hectare for wo a college we Hector College of Accountancy. Okay. Yes, ye ye exams bi we school. Me na me top we. In the school no ma scholarship. But me no be an famanko. And me be we as na djuma na me ni ji ho pa se me accountant. And na e wo me mu say air condition ni mu me accountant because na me nim konta. Okay. Enso me nyo pani bia ni menim because na me papa ewu me mama ewu na na education kasa nipa bebe na edi akiri na nya de a o mani di akiri me sister pani ba ko ni na ejama on de na ne nsa mu obi to no ye so behwe me nso eduru ho no man sa enti manko ebie me twa say menya scholarship obi anko but na ade na me hwe pa ne say na me swa nti that time no mum de na say na ye den Ukraine ni ho ba na me po bi aso me nsa keke na ko churu me din say obeko school ha but me plan nyina ne say so omutimi di mi eku school na de meye ne say de bia e pon school me board down lorry station abe swapa nti me swapa na nka me de ahwe me ho but me nyu obi amfa me nko ama ne ewo me trim say meye no maye maswapa no nanka because no mani je say meye cratch ni say accountant with the bank and I say bibisa but papa say wo kan nyina wo say obi no sonsa de wako meti asese wakam ya ti asa abre na sabi wo ma me no papa eni ho but se obi bisa se na abusuafo fa no mo ne nuanom bi ni mo ho ana sa abre no na abusuafo ne de ne meka da bia ne se uyeyi ana hu abusuafo uyeyi a na hu abusuafo but o pe mo apa de a eyeden if say na abusuafo ho me papa wui at the age of 9 years no ne nua pani ba ko papa doctor obete me say obehwe me abusuafo ni buka no o original say me de wa fami so obehwe me nti eye me de but o fami wi na ode akogu akura bi wo ayi o de say akwati achi we friend na anwea so sese kura da yekuro and bi so awfri akura na ye wo no ba anwea so a wankasa wa obebo nsem bedu na okon atai ye bubuja efri akura no ne abeton anwea so ni na me bubu misie I think once in the 20 pesos but me already so nti and papa no hu nipa bi discount same of I of us can man be na nyina me kai say ma me no wawu but me say me once in the 20 pesos no ana ode kro ava ma me enti me wakura ho no na de ko adweba me say me de me say fie kura ho ba fie a me go biem because me hu say me de nya de kura ho no betima boa me ti fie oba na ye ko biem no na me say me de kura de me nko ti me ko ma me no say me ko Jimmy sika me once the 20 pesos na de me de aye na ma me na mfa sika na ma me papa no so say ti nyame adom nipa e fa ye nsem me ma wo mo no aya de bia me pese me omo kire de ombeye enyem na me hye wo do wa ni machi no ja me to ja me no ene pa bia e beti bia ikobi didi musa say wonum no de wa bla bona be hye wo nsem me ana me bom bra me ana me bom bra dwen aha nyame adom mo afre me say me mra sa adwumadi kesi esu no eye urade na aboa me eye urade na aboa me ntimi didi mo am wie school no na me ma me say kwasi unse me nibi anka metimi ade wa kwa wani musu me nibi eye ampa so ye ma me ka no bi ntini me kwa hwehwe obi
na wakoye store boy akotre store no after JHS no anka obekọ secondary school middle school middle school no anka ese ka me secondary school manya scholarship miensa emfo bia ho ti sa brand na maame wo ho me maame wo ho okay inti no or they say menyo bia mfa man kwa je say ye struggle me di wie school no na me maame ye say obekọ akopɛ obi na oda me ne no abetra na ma betra o say store boy inti me maame tu anamon na otu anamon no papa bi wo asene efre no owura Kwame Amponsa me dana se papa me say senyo no a enka anamon me tu ye nyina no ma medu a sisi papa no wo kasoa me kira o ma be hu ni ye ye me ko peni ne brother maame Doris ne brother ena oso me nsa ena ode me bre eda kwatin eda kwatin ugbo a nipa bebre nim no okay otonton fridge no ton dan ho ne ma si otonton fridge no ne ade ena ode me buy na me be store boy wo papa ne nchen na me buy na adwen isa se na bibie ni me fie na me nso me wo aniso ade hu bi wo manim se dache meye no man fast store boy na me be ye no ani agro ende mbe som papa ne papa no so ehu mobo o ma metra ne fie nti fie esom ene store hosom obi be to cementa mesu agu kem na pai white so cement na obi wa na wa chew kapre bi bo na wa chew bibi na mesie sa tam no na otua me ka bo so me 10 pesos that is a net 1,000 yes and can this kind of 1,000 the banga na wo ho ye na o mama aduane di o mama chop money na o mama 1,000 inti what say 10 pesos and net 1,000 no first net 1,000 and net 10 pesos and first net 1,000 and net 10 pesos yeah me da say inti odi manim no ko je bank note e ma me wo National Savings and Credit Bank sa ta baby a multi credit for wo no na sa bank na wo dan nim okay na me ko je inti meji a na ma ko save 1,000 sa inti edu baby no na madam fubi na enye mi tipei but we peni ana opemasem na osoma me inti na me ye no adamfo akwala but na me bre me ho asema no to no so oboa me temska osoma me anti ye friend no Yamensa Mr. Yamensa si o America Yamensa me na new edin no inti onu no sa time no mu no akopie Germany no so obafi inti obaye no no se obeba bebie adwuma na me ye ni be ye ton down de ma painting chancing cement ni ado ba bebie bi na mahwe so inti onu bebie ho no me fi eda kwaten ho no se me wo radio su bia na radio su mi twantra me wi anu akorete ma anye bone bia ma mfa ni sika me nwia no na me kire ne se madam fu bi so bebie store no bia ma makotra so akotra no na papa se na me som no nti no me hu se na enye na nije sa na so unu se adwuma de edu ba bia na chance bi aba e se go try yes na papa no beje store ewo Kennedy drugstore na chi inside ho na obeje store ho ko fa paint ni ade gum nti me hwe store no so but they do baby no papa no so na adwuma na ekoso fine but papa no ekosesa ni nuanom ne namfofo be ka ma store kitikiti no na ye nipa nan but me behunu se da bia ade aboa me abedu ne ene se minya asem a minya obi nka bi mame minya busuani bia emedi machi enti da bia mehwe me hu yie enti nipa na ye begu store no na me to me no na adwuma na ye ni nipa no no ye doso sen adwuma no if say expenses a ebekoso no ebedu be papa no be obeka se medi ni sika enti me je be 1.5 years no afi bi oba na mka kire ne se adwuma no mintibi nye biem mintibi nye biem reasons no de man kire but na eno na ye reasons na me di fi papa no store no enti sata me fi me master kwaten ho no na ma save a be ene
kakra papa no so de ma me no na ma benya 90 Ghana cedis na tete no na 100 and then 90 Ghana then na yemi dwetri nti 90 Ghana yes enu 1 million debi mbacho na ye abe ya me be free store no 92 eba 93 no okay yes nti me be transfer ne kakra because na me hu ba bi am refa ena me ni na mu a me so nya me mama ni eden ayede ya de ya chede nti ba bi a Frimpong odan Frimpong yi the store no say washing baby odan ho opoku de obehu na eho nyina ye kiosk nti mi ko nya kiosk ho na carpenter ni bi ote odan Jamaica ne dia na mko no ne me kan ho asem nyina say ode be mame but they do that ni do ya me kwa kotu aka nanka mahye mabra boase wo no ena papa ne say on fa mame bi oh yes but mu mabem ba me da hodeko na me dwene isi ma betene fi me yeden ena makomanim ena me kai se ba bi na me woi me main store no me woi no na makonta me sister Penny ene ne ye jama ye friend Auntie Janet on grind na ni kunu ye friend Mr. Atifa ofi odan Old Town Ahemfio ni kunu no na ono no saa time no ye marketing manager wo Achimota Brewery Achimota baby a Old Peace FM wo yes ona ye marketing manager papa ni ni pakese na no distribute nsani bi e wo saa dan na me wo mu no nti saa time no na minim de asi ya to store num na me wo master kwaten ono osoma mi bia mekọ no mehu se dan no ya tum nti me da ho de kwa na e ba mu se no me nim ba bi o motingra yo adwen akra me nim ho me nim nkra ho nti ba bi o mote no me nim ho nti akase mekọ ena mekọ me wofa ba ko ye frɛ no Kwaku Frimpong dodo na no mo wo mrane obo football no mfrɛ no Kwaku yu okay na me ko kasam ne kyerɛ no sɛ ongo gya me won grai na mbese me ko me sister mo me hu so mo store bi wo odan na yatum na me ko kan kyerɛ no sɛ omo de be ma me a ma ba be ya halala wo ena me wo fa ne so no be konti yeto body ne abe nti ye froka akudu kaneshi yedu kaneshi yenim Achimota ye bisa trotro ye trem no bi a kyerɛ yen sɛ me sister mote Kingsby Junction fitafo bi yedu oni bisa ma mo fie ani nti sa direction na adwen ye de ko ti kodu Kingsby Junction si ye fitafo no ho ye ko bisa so ye hwe Mr. Tefa na mo so efie ni ba o matua amo ntie bi eni ye de fa he samaba ti gira wana ba ho so monko my 7 Junction mudura mine na a bondin de mengai mu busa sa mine we ya onene ne wo Achimota Brewery ho nti ba bi o mte no mbekere mo na adwen from sa Kingsby ho echo my 7 Junction no emu twe kakra nti me so abe no ena me ofa ni kura bode no eja so mame abusiafo Abrempong Anamom Tuo so ena wasogusu awu etie yi no ene yene yankasa papa yene ade nyina yene yankasa yedie mu Reverend Frank Kwasi Nkansah ene ne gi ahyiamu no papa no obebre ka kire yen na megide se untie ne kwa ogusu a wafa otwirodua no wotwetwe bi de gugu onomo papa no be otutu na namo aduru no unduru ho se de be ya disua de enso e de ama wo mame nka nche o se ye live e Facebook Ahenkan 93.3 FM ye ho okwa behu okwa like comment na wa share YouTube Ahenkan 93.3 FM okonso anu subscribe na e wonso watimi enso a share e de amaye www.ahenkanfmonline.com sanso ena King of Grace Chapel Ghana one social media handles no YouTube King of Grace King of Grace Chapel GH okwa obenya ye ho sanso ena Facebook no ye King of Grace Chapel GH wonso okwa obetimi enso ehune o GH ne Ghana but ye twan tiawa enso eho to betimi so ahwe yen ewo sa social media handles ne so enyina papa enti ento aso mfiri ho enti ye ko hu papa no
ne boy amane papa ne hwe sa say na mo ka Ahenkan Nkansah na ehwe nipa amoso bode ne abese mbebusa wan mini ba bi ote nti ejina ho na ya dweri ne ejina ho but ya ma papa na asem na mu ya bam je ejina wa fe hu se ono ase momfa kwan ne so mokwa yipi church bi esi ho mumisa ombe kire mo ode abufu ne so ye abufu no gra dem fe ho na ne buafu mi se ne buafu ye se ye bebisa ne se won kire ye misatefa keke o on enti enipa bebri wo wo no ma enipa hia mo afi wo mo ho but obi who approach the response or the be ma no na detail but me dey in detail me I see me name of an detail say wo tietia ye nti no ene aka na no ano no yensa ye chi no de ne sasa na kire ene nante ya be say bi a hatu be manso nti eduru honom ho na ehia obi na ebisa ni picture so yi picture no na wo manimi ena o kire say first papa bi be police commander na friend agbanato now a strong man pa na ho na no wasi ni fie nti ehu enfie no a DP church ni ebisa no so ensuo bi da mutwa pe efie no na ho ti na ye ni tu efie no ne mko e me de amane ekobo makonta ne me sister ena makonta ne bizam se na wo kwasi be my store wo ska am so da ma save 900 which is an NNT Ghana okay no mo ji feso so me ni abredia me nkongo shase no no so be boa me 300,000 okay which is 30 Ghana so ma benya 120 no kire yen o ta ma me ba ko ma ni nua ba ma me sekum ye ko ho mo na wo ahemfie nanim emem ho ye ko ji key no na me best start year store no mo adwuma na me shase but ade ebo am ne say na me wo da kwati nchen no na ebi wo ho timi esoma makra nti ono kra na nam no so na me hu nkran okay yes nti ye kwa o ma osoma ye ko to ne ma wo mo ho ene ade nti o ma osoma ye ko to ne ma wo mo ho ene ade nti me ko fa me ne ma no na me sika 120 me ko 1 ma ye frɛ no o da fo eton chance bebre ni bra kwa me ne mra ne de atulu baby okay ti me ko na me so se me nso mate me hu nti no aya na maboa me ti first day ne de wa ma mbibia ti me dia me toy me ka pass and chance 2 packet to top polythene bag na dwan homa na mba be yi chance no hwehwe ho okay ti twetwetwe ho ti se ne a me de ne ma bebre bi aba no eni sa bre na unya sa 120 na o sha ase na nkasa na yi abai 19 me started store no 13 February 1993 next year February 13 na me be sa store no menya 30 years wow yes you see 30 years fantastic na nya easy say obey adwuma oda na what ma running it 30 years ye be ba ho it's not easy enti me sha ase and me gusu one day adwene ma me be pagyae ene ho na madui okay enti one day me wo na baby a me master na ofi German be bi store na me wo no na ni opposite papa bi wo ye frɛ no asomadu ni die odanfo ni nim pa wanya no baby ko ye frɛ no Sahin Kristo okay ni na ne ka chi sa na wa kyerɛ ti mo ha na ma ne nice man nantia no ba no sa Nkansah me show pa adwuma na wo ye nsi ya wo de wo store no ma wa fi wo na ye me ya pa na se wa ba ha me pese me boa wo mine na fi nanu mu na me say da no say me was cement 500 bucks me wo radios me money pa e wo ni passmate wo na ye ne omo ye union BSc inti me go give me cement na brew na ton o ton a na eduta ma me besi mi dan a papa ni si ni dan wo komi dan mo o mo opposite was a dan fo bebre ni mo okay ton eduta to ma beje ni kakra na me dia kosi me nyanso started dan no na mai okọ no Toyota Haze bi o man driver train cement ni nyina be gu mi dem o wow enti within by 3 weeks no
Ubeba me demo no. Cement 500 bags, ne cement ketwa. Na mpacho man na washia ne pen. Just a baby a me ye adwuma ewo me master ya mensa no, store no. Ni opposite ono so ton nam. Enkokọ nam ibi. Me kan o me eti a omunim no. Omunim ho na te se omo frɛ ho nkukufu mu no. Oh, okay. Yes, now no was store. Inti afide me store no. Within 3 weeks no niema bem. Hey, now I wouldn't get up for. Wow. And sometimes nipa nton edan ho ne ma kese te se nei. Na nyame ye madom na me benya aman bi. Na obre me master cement je friend ko fie ntwi, ko fie yirebi. Yirebi fo a etie ye no, no edi nim ne pa ko fie alata. Okay. Now ye estate developer kese ye won krai. Osisi adan ton. Into no so be gi me tum to load cement truck. No de abreme me ton a nam de nisika koma no. Me ton a nam de sika koma no. Afi me master customer Mr. Atuli Pepe Kwame Cogments ono so start e free me just no. Wow. Me ton a nam de sika no ko. Inti adwi je say afi de na enipa ton down ne ma no so nti edura no pa from baby a careful ni gina ebesi twam be kind. E ho no obi asalai da ho ne ma nti awurade pagya adwuma no ena se wonni bi na nyame dom wa de o ye ne se obrɛ ho ase na de wanya no wahwɛ so yi nti me manage saa me de bebie stores no bi ekeka ho ene ade a afi nti anse na edansi adwuma a mawura mu no mani gye hu nti no na me yere me ho ye emu a na edidim kakra ena ye de be ye contractor de be ye contractor Reverend F Nkansah say contractor. Yes. Wow. Contractor we be say eno ye brofo kasa. Nje eno ye say usi dan na we ma ni nyina aka ho. Say contractor de kasa contractor ya han. Ya han. Ena usi adan. Ti esi bi no dan. Yesi aban de. Okay. So nti nyame adom yi anompo ye say NDC bar power 1996 no NDC bar power we mo buy MPP 4 buy emu no ena menya akwanya honorable ofusuampofo ena dika ma me ofa estate Regi school mo ha food bridge we dawo me na me ye wow me na me ye me je ni yie mankopem fa so